dan i dobrodošli u još jedan video našeg socijalnog eksperimenta. Danas ćemo samo za vas ispitati ljude iz našeg okruženja koliko imaju znanje o hrvatskom preporodu, točnije o preporodu u Istri. Mi smo Lucija i Emily i danas ćemo ispitivati ljude iz naše okoline koliko znaju o našoj hrvatskoj povijesti. Kako ćemo? Evo vidi Nikola. Nikola, slušaj, znaš li ti ko je na novčanici od 10 kuna? Bravo Nikola. On je ujedno i porečko-pulski biskup koji je 1870. godine sudjelovao u pokretanju prvog preporodnog glasila koji se zvao Naša sloga. Evo tu smo kraj naše pekare Palma, sad ćemo pitati prodavačicu iz pekare koliko ona zna o hrvatskoj povijesti. Dobar Dobar dan. dan, moram se. Dobar dan. Izvolite. Znate li vi koji je bio službeni jezik u Istarskom saboru? Italijanski. Bravo! Eto ga, Đana. Talijanski jezik je bio službeni zato što su zakoni davali prednost gradskom stanovništvu na zapadnoj obali, a većinom tog stanovništva su bili Italijani. Dobar dan. Dobar dan. Možete li nam reći koje godine je utemeljen Istarski sabor? Slavo. Ne znate. Žana? Đana. Istarski sabor je utemeljen 1861. godine, a sjedište je bilo u Poreču. Evo, pitat ćemo naše tete iz škole par pitanja. Dobar dan. Jel znate gdje je osnovana prva narodna čitaonica? Vi mene znači. Ne znate. Ne znate. Prva narodna čitaonica osnovana je u Kastvu 1866. godine. Evo, našli smo jednog učenika iz naše škole i postavit ćemo pitanje. Mateo, znaš li koja su se dva političara istakla u Istarskom saboru? Evo, Mateo ne zna. Žana? Naime, u pitanju su Vjekoslav Spinčić i Matko Laginja. Dragi gledatelji, to je bilo to i hvala što ste pogledali ovaj nastavak ovog našeg čuvenog serijala.